emizano egezanjwe n'ekigendererwa cyo kwenda kugumizamu no kutungura entaranta z'omupiira omuri Isingiro kandi kikagate Football Academy Isingiro na Kivale FC omuboojo n'abishiki. Omuzano gw'abishiki gubandizeho kikagata Academy Isingiro na Kivale na Gole Mwarubusha kandi n'omuboojo kikagate yagaruka yasinga na Gole Mwarubusha. Kikagata Academy ni kusaba abana bishomero batwira ishomero bari exam tutaka ko ziri training eri kumara konka abushanga mu babini experience na talent already twasigara mu tuwini. Emmanuel Turyarga yotebekanize muzaneje nagira ngo bagenderire kukuza entaranta z'abazana na munongo ku rugo muri Isingiro erebekeresigire nyuma mu kuzana omupiira mu bicweka bya Ankole na Uganda yona. Bita abantu bagira ngo no bariyo no bagezeho kutungura entaranta z'abana bato ngo konka tibine cyo bakwata ha mukono kubasa kwanguhirwaho. Karimwe no abinji nibajoga ku Isingiro bagira Isingiro tari abana b'umupira. Karimwe ni cyecho ntwitaga abantu ba sponsors abahira bakubasa kongeramo mu academy yita kandi twitaga n'abana binja bakwija kushobora umupira. Omuzano gw'umupira gw'ebigero mu Uganda tuguru kutebwa mamano kuruga hanso kubasa kuza abazana b'omutindo kandi na bamwe no bagerezeho kukikora bitu bateganisibwe nshohoza.